Ha kejingelang kerki kabla long ha kapratrik no pra arjar arpusan ke Central Executive Committee jong ke Jaintia National Council kalarai ban pinlong ya kejinge ki pajba persha ya kejingtmu bante ya ke Shri Cement Integrated Cement Plant hashnong daistong ka GNC kaong bagani karai kawan hadian kejing sengap jar jong ke sorkar halor kejing ujor bayade bat kejing keno pinkala bi ani ki jaka jong ki riulu bat kejing pen Kenya ka Meghalaya Transfer of Land Regulation Act khat khandai spa nyophui u president ka GNC ba sambor mi lingdo ula pentip bala IT kejing ujor shikibor sorkar bapher hinrei hadu minta amsham ladon kanu kejing jubab Uloong balada amdan jingpin shai na ke sorkar ke GNC kan pilong sindon ni ke jingeki padba. Ke GNC kelapin bena ya ke jingeki hakash poterik no pra arjar arpusan hakmat office deputy commissioner haklirian bat lakhot iki padba kamtam kinong shong shnong ke daistong bat kishnong wa marjan manwan shkani ke jingeki. Negasngi nagaliang yung ka Jaintia National Council da yo chong ya ka Central Executive Committee yung ka say Waya perkat kamtam yang ito waka jing pengkan yang ka Shri Cement Limited ya ka Lembah Bharat Sharma ya ka Meghalaya Land Transfer Act kamba tungkemo waden waka nakaliang yang ka Meghalaya State Control Pollution Board da pembenar ya ka notification wadaman ka public hearing nakaliang ka send the chamber Waka jingi daya the ka khandau ne benta katai ka cement company man ka wabai ne ba da pangkhain ka Meghalaya Land Transfer Act ta jingi to waka ni ka send de bo jing tho ga chau deputy commissioner yang ka East Jaintia Hill District ha ka arbu pratrik ubanai wakat vi arhajar arpusan ta hadin ne tele ka send de bo jing tho ga le chaka commissioner and secretary revenue and disaster management department ha ka soterik banai wakat ar Hejing itu awak ni ka jingta awak sen de boga cha ODC nakaliang ODC de pa ko wi ka chithi chai kata ka chithi ta open tip ye kam ka sen wa nakaliang deputy commissioner yang ka East Jaintia Hill District de pa o yang ni ka complain yang ka sen cha member secretary yang ka Meghalaya State Pollution Control Board we cha member secretary yang ka State Environmental Impact Assessment Authority Kawas si ukanai pi wadon negasngi nakaliang ka sen wang puyo ka kanu ka jubab nakaliang ka sorkar jing ito wagani ka jing pengkhain yang kini ki R party ya kani ka Meghalaya Land Transfer Act nakaliang ang ikasen ya ka CC ka wachong inne da ka wi ka rai de chimi ya ka rai wa pamanna da ka jing yeki lene kam ka jing yeki ka wa pamani da ka jing rai ki plakat ki lemayong hakmat ka office yang DC hagani ka chipauterik yang uniu punai Hakapor ko sedang ina do chipau chiteng chenen ta kerpadi yaki kamtam yaki dekot ang kasen wo sna bha phu yemi renti chakani ka jingi ki kawar kam kasen kwa bor emensen yaki prado ki prasnam ki yang ki wa em hapo ka eleka nongkhle kamtam kasen de bla inspect ya ka tu ka thau pada peman ya ka public hearing chemi wa sudong yang ka tu ka thau em ki hali Takarpadi ya kitu kitre hali ya kitu kitre thau ko da chakta naga jing thumu yang kini ki bru sen ya ka company wom hau ten wom hau irpi ka sen um ga ha titidiang titimun ko yang pi hau ten pi ha kam kani ka ka por wa kan ni moi de ten ni hendre umi chakmat wo dawai ya ka hok ka yang pi ta joi por la khut very pi ki nong chong chunong yang ka ilka nong khle ki wom sнял ya hap ya kani ka jing thumu yang kani ka company bar kam jo le ki wa percha ya kani ka jing le bi an ka yang uniu serpai bha suklan wa uniu Bharat Sharma wa da ya kani ka thau klem do yo bor na wa ha chnong na daloi na ka district council bar kam jo le na ka sarkar jilla lang ba ka Meghalaya Land Transfer a khut very pi wa wan cha kani ka jing ki yang ka sen ne benta wa pensenge mar do ya kani ka jing thumu yang ka sarkar wa paman yang ka sarkar lang ba ka pollution board wa pamanya kani ka public hearing ta kani ta kawarta kana kaliang ka yang pi kinong chong chnong yang ka East Jaintia hi woro ka wi wa sange na ka ta ka jing ben ka jing kana ka jing ya maya jai brudu ki social media dan hi hendre le sekiat sau khi ai de benta ka ri wa ka jai bru ton mi hamadan wa penyoy cha ka sarkar wa penyoy cha kita ki bru ki uta sa penyoy ba i ye de pediang ya kani ka jing le
yang kini ki bru ki wana bar bo yu rot ya ki an ki kanun yang ka jela ka yang i ta kini to ka message chepi ki nang chong chnong yang ka ilka nang khle kam tam me cha ka district hi wora ko vi was na bhaw kar chan ya ka sen khnang wa kanu ka jing thumu ka jing ang no yang ka sen yo man ga ka wa job ne ban ta ka jing mun to yang ka ri wa ka jai bru ko yang i Thank you.